Sirkand County ma Kakamega kaachiel gi riwruok mar IFAD oseketo kang' mar gero kambi mar rech e gwenge ma Masingo ma bende giketo tenge omenda mar milion 7 ne chenrono mageto konyo jopith kod johand rech. Ka giloso e kinde mane gikawo pach jodak e wi chenrono, jakom komiti mar pur e kaunti ma Kakamega olero dwaro mar luwo paro mosechiw kod jokanyo kapok ochak ger kambino. Johala bende olero dwaro margi mar neno ni kaunti ma Kakamega kod kontrakta mochung' ne loso kambino okaw pachgi e wi gedo mar kambino ma osesingnegi kuom thuolo malach ka MCAs ma Shechwa Moses Musindi okwayo sirkal kauntino mondo oket okenge makare ambayo itawawezesha kuuza samaki zenu mahali pazuri. Tuko na officers, nataka tukue na fish centers. Southern wakue na fish centers zao za kucollect fish. Central mkue na center yenu ya kucollect fish from the fish farmers wa Kakamega County. Na pia Northern pia wakue na fish centers. Then now wanabeba zile samaki zinakuja hapa. Nyinyi hapa ndio mtatusaidia kuuza samaki za wakulima wetu. Mkae chini muone huyo investor kama ako serious afungue hiyo factory ifanye kazi, na kama hawezi kando hiyo list yake. Investors ni wengi, peeni mtu mwenye ako serious. Na isipokuwa hivyo, baba yetu Oyalo, mama Kendi, Peter Sunguti akiwa chairman wala hapa pamoja na mzungu moja, mtajua kwamba tunataka transparency. Don't want transparency. Mimi kama ward admin sijakuwa informed. Ofisi ya administration haijajua chochote. Alafu lawama ikikuja inakuja kwetu. Tungeomba mtuwasilishe, mtueleze in that tuweze kufuata hiyo vitu vile inafaa ifanyike.